Restaurant khulumkani channel angkai tomong norokani channel no takpan subscribe khalai ko angkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanamo angka faidi tini kaisa ketal notification alainai angkai official notification alaina omo khai rejakha Central Industrial Security Force ni bokhate Ministry of Home Affairs o jago talangjaknai Assistant Sub Inspector Stenographer ta kaisa tongo Head Constable Ministerial in CISF 2022 or date of submission online application kai 26 tarik simichi changnai September tai 25 tarik October jora tongnai close ngai 25 tarik October 2022 gangko jagao sala brai apply khlai mano je Indian citizen tongnai rok Assistant Sub Inspector ni bagai gangkai pay level 5 29,200 ni simi changnai 92,300 jora okay head constable ningkai 25,500 ni simi 81,100 jora o jagao ungnai physical standard test documentation tai written test OMR based CBT ngai skill test najaktai obo haike norok o jagao typing test gangkai head constable ni bagai marinai o jagao medical examination norok application to online numa khlainai abo written exam kai OMR based ngai computer CBT test ngai gangkai narok tomong na apply khlaina mosung tongkhang kai video no paithak jorate nai tongdi te bokam ka saimana bagai o jagao office admit card to porong official website no bangri ruan an description no te apply khlaina ni link bori renai jefro borok ni date rekhang kai apply khlai jaknai te pay scale o jagao tongo naidi 29,200 assistant sub inspector stenographer level 5 te kisa head constable ministerial or level 4 25,500 insimi 81,100 or Indian citizen kan apply khlai manai te or vacancy tongo assistant sub inspector te head constable ni o jagao chula rokni bagai ingai sini ST 7 jon tongo abo assistant sub inspector stenographer total angkai 8 ta post tongo sini ST rong ni bagai tai head constable angkai 29 ta post tongo total post sini ST rong ni bagai oro sela rong ni bagai 23 haike buri rong ni bagai khorong ni khe rijak tongo norok nai di te eligibility criteria angkai o jagao class 12 pass angkai no norok apply khlai manai o jagao class 12 pass angkai no stenographer te head constable ni bagai apply khlai manai angkai age limit tongo jagao 18 ni simi 25 years haipano sini ST rong ni bagai angkai 5 years tese kabang angkai bo apply khlai manai 30 up to 30 jora tei sini ST rong kai apply khlai manai physical standard to angkai norok nai di height chela rong ni busuk nang te buri rong ni busuk nang ango PDF no bodi ruana ani description no te official website to ang rinai te o jagao other essential qualification gangkai noro written CBT ni paye skill test rok marinai o jagao te kaisa head constable ni ka skill test o jagao English typing minimum speed of 35 word per minute omo nangnai hangkai medical standard test rok khlaijaknai o jagao norok tomong interested tongkhang kai to apply khlai nai di te o jagao bahai ke apply khlai na angkang kai norok borok ni official website o thangai norok apply ma khlai nai norok kai official website to ani description o mannai norok angka o jagao state rijak tongo sector rijak tongo obosini Tripura o bo tongo o jagao sini north east ni Tripura angkai DIG north east zone ni angkai mo Assam boni headquarter tongo te o jagao application gangkai bahike photo rok upload khlaijaknai oro tongo signature documents rok bese kebi khlaijaknai norok obo nai di apply khlaina sekhang last date ingkai to 25 tarik October 2022 5 PM jora te rejakha norok 25 tarik October 2022 jora te apply khlaidi application fee ingkai to unreserved je unreserved ingkai to 100 rupees tangnai sini ST rong ni bagai ingkai to apply nanglak apply khlaina ni rang nanglak tai requirement process ingkai to jagao physical standard test PST ngai obunulo documentation documents rok check khlaijaknai
hangka physical test to tam nang oro jotono result tongo norok nai di height chest rok besek nang hangka documentation no document sok tam nang oro jotono result tongo written test hangkai nai OMR hayake CBT computer based test o jagao part tongo charta part jakha general intelligence general knowledge arithmetic tongo tei general English or Hindi oma haikai 120 minutes ni exam ngai or 100 mark total 100 mark ni exam najaknai o jagao aboni ulo to norok CBT pass ma pore norok ni skill test ngai ulo selection ngai hangka o jagao sajak tongo naidi o jagao instruction kubangma rejak tongo norok naidi angani description no bo PDF no rnai norok jefro form fill up khlaio norok ni valid email ID te valid phone number ready norok ni email ni through te se norok ti joto admit card rok download khlai mannai norok bufro exam roking nai obo email ti no sahar jaknai hangka important notice candidate dongno sajaka norok nai di official website no thangi bo norok visit khlai nai di tomong no norok official website o thangai tabo kam kai saimanai oro result tongo procedure for filling online application bahake online application khlainai oro one time registration khlaidi aboni ulo norok tam documents nang oborok naidi hangkai tama documents nang bahake upload khlainai ne oro jotono reject tongo ang PDF no bori ruana ani description no norok PDF no download khlainai di tomong no norok interested tongkha hangkai o post ni bagai hangka norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya khungka subscribe khlai di tei WhatsApp group rejak tongo norok tebo sangna musungkha no 18 di WhatsApp group o hangka norok ani channel no takphan subscribe khlaiya khungka subscribe khlai redi ang omahai no ketal job advertisement te online information related video sanamo hangka tinin bagai amsung nong situng jotono no hambai।